Üç günge davat aram çağırganbız. Bir alım kişi Varansovka'dan davat Tupoylar'ın işi de aytıp koyuptu. Oturganımızda aldığın saptar öte kıyım bolup sap düzde bir ağlattı. Meç batsak da etmenimce. Bu Tupoylar işte aytıp koyuptu. Sizin davatla göz karşınız kanday Allah razı olsun. Davat Tupoylar'ın işi de aytsa aytır ki margım ayta tilde söylüyor çok adım kıyamata cevap verip davat Müslümanlar işi peygamber işi eğer de peygamber tutuyor olsun da tutuyor olsun razıyız biz oganda razıyız oşoğa biz peygamber işi tuğra davatta kemçilik çok emez her birisinde kemçilik bol koy oşonu oңдойбуз күнүгө бетибиз жууп атпайбызбы күнүгө бетибиз жууп жума сайын мончого түшөбүз ошол сыяктуу тартиптерибизди оңдоп турабыз. Бирок ал пайгамбарлардын иши дават фарз, аны эч ким инкар кыла албайт. Эгер каташылыктар кетиши мүмкүн, каташылык кимден кетпейт. Эгерде каташылар кете берген болсо, аны эч китеп окулбайт туугандар. Бир гана Кур'ан-ы Каримди окуш керек болду. Калгандар өктөй өтүш керек болот. Группалаш досумдун улуту орус, дини православный. Дүйнө иштеринде мамилебиз келишип достошуп кеттик. Musulman emes adamды dünya işlerinde жақшы көргөн кандай болот. Musulman менен гана достошулат. Ал эми калгандар менен дос болбойт. Калгандар менен мамилелеш болот, кызматташ болот. Адамгерчилик мамиле кызматташ болот, бирок дос мусулман менен гана болот. Куранды эч ким укпаса дагы үйдө, DVD-де коюп койсо болобу, Куран окулганда аны окула деген мааниде аят барбы? Үйдө периштелер кирип жин шайтандардын казалоо максатында. Куранды укула деген мааниде аят бар. Мен карамасын, бирок Куран кыраат кылынганда истамиу илейхи аят бар. Эми чын жок болгон болсо, анан бирок Куран окуп койгон болсо, кайсы бир деңгээлде менин түшүнүгүмдө бул ошол Куранды аздектебегендей болуп калат туугандар. Куран ишин кыла берсин, айлап келейин дегендей болуп калат. Мындай болбойт. Үйдө бирөө жар, үйдө киргенде макул, башка тиричилигиң болсо аткар, ошого жараша Куранды канча уксаң бир жөн болот. Кээ бирлер ушинтип эле окуп коюп. Таксир деген кандай маани билдирет? Таксир деген биздин өзүбүздүн тилибизде бул мырза, жолдош, товарищ деген сөздү билдирет. Мусулманча. Аны араб тилинен которуп, араб тилинде таксир деген сөз бар. Анан кийин дагы таксир, жамы таксир деген сөз бар деп ага которуштун кереги жок туугандар. Кыргыз тилинде таксир деген мырза деген мааниде колдонулуп келет. Мен өзүм китептен билим алганды жакшы көрөм. Китептен билим алган жакшы, бирок билимин түздөп алгандан кийин алыш керек. Кур'ан-ы Каримди Курандан окуган адам агадаш керек туугандар. Билимди дагы ошол негизин устаздардан алып, тизеге тизени тийиштирип алып, андан кийин ошол алган илимдин негизинде өстүрүш керек болот. Илим эч убакта китептен алынса, анда адам илими ката болуп калат туугандар. Ошого китептен илим алган адамдардын бардыгын алымда жактырышкан эмес. Эгерде фыкыхтан ала турган болсоң, фыкыхтан бир-эки китепти алып, фыкых боюнча түшүнүгүн калыптап алгандан кийин китептерди окуп өзүң байыта бергени. Бирок башынан баштап өзүңчө окуп алган болсоң, анда жакшы эмес болот. Бардык илим мына ушундай. Мен өзүм орус мектепте окугам, жана университетте да орусча окугам, орусча китептерди бат окуйм, жана жакшы эле бат алып кетем. Менде Маудуди деген автордун «Давайте быть мусульманами» деген китеби бар, ошол китепти окуса болобу. Китептин бардыгын окуса болот тууганда, жаман жакшы таразылай турган болсо. Анан таразылай албай турган болсо кыйын болот. Бул киши Пакистандык болот, Ихван Муслимин азыркы Египетте бийликке келген партия бар. Ошол жамааттын көрүнүк өкүлдөрүнүн бири Жамалиддин Афгани, Абду, ana ошолардын бардыгы бир пикирдеш адамдар. Орусча кайсы авторлорду жана кайсы китептерди сунуштайт элеңиз, мен өзүм орусча китеп окубайм, ошон үчүн билбейм таксырын. Мен Эмир Кулиевдин өзүн тааныйм, көргөм, Азербайжан. Жаш жигит, мен курактуу, жашыраак, сакалдан чыгып элек.
жаштыгынан. Анан кийин порохованда тами бул кишинин бир колу пластмасса, орус, күйөөсү араб. Орусча Кур'ан котормолору маанилеринен. Андан кийин орусча, бирок жанагы араб тилинен орусчага котормон китептер жакшы китептер бар. Мисалы үчүн Ханафи Масхабы жаңы кийиминде деген китеп бар. Тахмаздыкы. Тахмаз биздин чоң ат устазы бул Шейх Таат устазы. Абдулхамид Тахмаздын китеби орусча которулган, бул жакшы китеп. Ханафи Масхаб Ибн Алимдин мындай кыскартылган десек болот. Андан сырткары орусча китептер Шейх Мухаммад Салих Мухаммад Юсуфтун орусча китептери бар, азыр которулуп аткан, булар жакшы китептер. Анан татар туугандардын китептери бар, бирок көбүнчө алардыкы бир багытка багытталып кетип калгандары биздин салттуу карманып келген нерселерден бир аз четтеп калган жери бар. Анан мен айта берем, насип кылса, сиз жакшысы китептердин арабчадан орусчага которулган китептердин астын алып келсеңиз, мен арабча китептерди көбүрөөк тааныш, мен айтып берем, мындай деп. Мен арабча окуганды билбейм. Куранды кайсыл ким которулган орусчага китебин окуусун уштайт элеңиз, Кур'ан-ы Каримди которулган окуса сооп жазылабы? Албетте сооп жазылат. Кур'ан-ы Каримдин орусча маанилеринин котормосунан билбейм, Египеттик эки араб которгону бар, бир эркек бир аял биздин Москвада окушкан 4 томдук. Ошол кичине кененирээк бир айтыл тафсирин алып чыгышкан. Бирок бардыгы эң сонда айтыш кыйын, бирок ошол кененирээк берген. Авторун Тойгон ажында китеби бар. Сабакка келдим жок, билбей калдым. Жок. Ошол айтып берет. Имам келсе дары бошотобуз. Келдиңиз? Алганын намаздан кылатабыз иншалла. Кандай сайттарда маалымат жана китеп алып окуса болот? Ислам Пейджи сайтында китептер кандай? Билбейм, сайттар боюнча мен орус тилиндеги сайттарды билбейм. Билбейм таксырым, ушул боюнча маалыматым азыраак меники. Кийинки суроо, бисмиллахир-рахманир-рахим. Мугалимдерге орозо тутууда жеңилдик бар деп уктум эле. Ошол чынбы жана аны тастыктаган хадистер барбы? Мугалим болгон үчүн орозо тутканда жеңилдик бар. Мен муну билбейм. Балким эсимен чыгып аткандыр, кененирээк жазсаң ошого жараша жооп табарбыз. Сахабалар орозо тутканда оор ачкандан кийин да сууну гана ичишти экен да уктум эле. Ошол үчүн бу жана аны тастыктаган хадистер барбы? Суроо, орозо учурунда оозду кантип жана эмне менен ачкан дуру сурак, бул суроого кыскача жооп берсеңиз жакшы болот эле. Түшүнөм, сиз суроолорду сабакка тиешелүү кылгыла дейсиз, бирок мен карыз орозолорун тутсамбы деп ниеттенип жаттым эле. Карыз орозо, каза орозо ниет кылып аткан убакытта, оозду ачкан убакытта мүмкүн болушунча курма жакшы, таттуу, себеп дегенде таттуу жегенде аппетитти жаап коет. Анан курсак ачып кечке тамак аш жей бергесинде азыраак оокат жейсиң деген сөз болот. Ошо 3 курма жеп, болбосо мейиз жеп, өрүктүн кагын жеп, такыр болсо сууну ичип туруп, намаз окуп, андан кийин тамакка отурсаңыз болот. Ошол эң жакшы. Аллах разы болсун. Бир адамдын атасы, энеси, ыйманы тайызыраак болгон болсо, ал адам аалым боло алабы? Акыл эстүү адам болушу мүмкүнбү? Дегеним, атадан артык уул боло алабы? Же аккан артынан суу агат болуп кала береби? Устаз, биз махрам эмес, классташ дос кыздар менен телефондо интернет агент аркылуу сүйлөшүп турсак болобу? Атадан тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул деп, атадан артык уул болот турганда, ошон үчүн ниет кылган болсо, Кудай таалам жакшы кылып берет. Ибрахим алейхиссаламдын атасы мусулман эмес болгон, бирок өзү пайгамбар болуп отурат. Ал Алланын каалоосу. Анан аккан арыктан суу агат дегенде, бул ошол жанагы ар бир макалдын өзүн иштетип турган орду болот турганда. Мисалы үчүн кээ бир хадистер бар, даанат бабын иштетебиз, кээ бир хадистер намаз бабын иштетебиз. Анан классташ кыздар менен, дос кыздар менен, кыздардан дос болбойт балдарга. Кыздардан аял болот, кыздардан апа болот, эже болот, жеңе карындаш болот, бирок дос болбойт. Сүйлөшкөнсүз деген болбойт. Классташ болот, эми азыр биздин шартта өзү болбош керек.
Klastaş kız деген болмош керек, класста эркек балдар болуш керек. Şeriat boyunca. Çok söylüşkan bolup öyle kızlanat. Ana bir köçeden görüp kalganda nары beri karabay kanday aman esen bir jezde jakşı boldu dep kichine balasiga surap koysun bola berет. Ana bir jönde surayıp desen ajab ötüp ketmiş. Unada baratıp oturgan awalda kasır namazını okusa durus bolobу? Kasır namaz, bu jana sapardagy namaz, jön namaz ayırması jok tuğanlar. Mümkün boluşunça jerge düşüp kıvlanı karap okuş gerek. Bирок ilacı bolboy kalsa, maşine sen demez, toktatıp koyasın okuvasan bolobу dese, toktatıp koysan da oturup keteveres, ayda jok. Men studentmen, ayılgan bir cumalı kanipulga barsam kasır namazını okuyup umum bu. Sen student bolson, anda ayılmış bolosun. Oşol ayılın atana bölüp çıgarek atan üyü boladı. Sen Bişkek'e gelip Bişkek'tik bolup şerden üyü alınıp şerden üylenip şerden kalıp kalsan, ayında özünün üyün yok bolup atanın üyüne barsan, anda oşol yerde kasır okuysun. Bırak sen azı student bolup bölünüp çıgareksin, üyün ağır atasın, al vakit tolu okuyuveresin. Buna şunday. Allah razı olsun. Kaleklerinizden Allah razı olsun. Ünalgıdan aytkanыңızды uqtum ele. Үйленет deseler takva olup ketip epte öyle kızdı kolundan jeteler bir alıp girip alsa boldu. Yok. Toy verir kerekti. O vaxt toy sünnet tuğanlar. Kebirler takva dedi şunda bardığını dıştap koyup hiç kimge gitmeyiz. Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahava gerekse şu giyimlerde üylenmeli degende üylensen niye toy kılvardın? Avlim vela bişar. Bir koy menen bolsa dağı soyup üylenip toy kıl dedi. Toy sünnet bolup tuğanda. Жылкы soyup anan o dasmiyaga barıp şart emes. Bir koy soyup 4 çaldı kempirdi çıkırıp dostlarını çıkırıp kişinin ırmıgını koyuş gerek. Kırgızca sözü var. Kalınsız kız bolsa da kardansız kız bolgoyup dep. Üylenip toy bolgan vakıtta erkekler bölek, ayaklar bölek oturar tuğanda. Eki baş kazal da oturmuşlar. Erkekler özünçe toylayıveret, kızlar özünçe toylayıveret. Aralaş şart emes. Oşol vakıtta janagıday ızı çömez, köngül aça turgan neseler ayallar özlerini çırdap, erkekler özlerini çırdap. Misal üçün andese ruhsat verilen şeriatımızda, üylenip toyunda. Anan diskoteka olup aralaşıp ketip, anan dost bolup, ayaş bolup, tüy kılıp, anan diyan akça sayıp, anan biyle bayısqa düşüp ketip, anan giyin mas bolup, jinde ol jatıp kalıp, anday bulgoydu. Atayın kol menen rahat alıp masturbasiya kılsa orozo alında bulsa 60 gün orozo karmay uşu iş gün düzü farz orozo bulsa uçu. Eğer atayın kolu menen rahat alıp masturbasiya kılıp orozosu buzulsa kafarattar sebep degende orozosu da buzular, anan Ramazan ayının urmattағы buzular. Orozosu buzulgan üçün bir gün kaza tutup berettage Ramazan ayının urmatın buzganlığı üçün 60 gün kafarat karma beret. 60 gün болады. 60 gündü karmagan bu üzülüvösten uda karmalışı gerek болады. Al masturbasiya kılgan al, jakşı emes, üylen de aytабыз. Üylen, orada tutup da aytабыз. Vitr namazının 3. reketinde telefon çaldırıyorum. 3. reketinde Fatiha menen Zam süröөнü okugandan keyin kulak kakkanды unutup rüküge ketip kalsa mınday uçurdu emne kılуу gerek. Dua kunut okubay kalsa anda sajda sah menen tosular. Bu inşallah kitab-ı salatta tolgu menen geledi. Kaza namazına azan komat aytуу gerekpi? Gerek degen söz kırgız tilindegi bildettүү je vacip degen sözgө bolot. Abzel degen söz mustahab sünnet degen tushunu alып takalat. Demek vacip bu degen suronu beret, vacip emes. Azan dağı, komat dağı, jön namazga dağı, kaza namazga dağı sünnet. Kaza namazga kantip niyet kılat. Niyet kıldı bağırdat namazda ekereket parzının kazasını okumakka yüzümdü kıvlağa karatıp kalı Huday üçün Allah'a koyup var. Je oşol kaza kadar niyet kılıp turup atkanın öz niyet kılıp. Sünnet, komat sünnet. Komat, azan sünnet. Egerde bir kança namazın kazasını okuatsa
bir azan aytıp oturup qomat ayta berse daha yaxshi olur. Azan aytpay эле qomat aytып окусачы. Bir sünnet kaltırıp bir sünnet tiriltken болады. Assalamu alaikum. Ayılda buğdaylı kampağa saktaşat emaspi. Negizele buğday saktagan jerde çıçkan aralap kele çıçkan bulayın arasında ölüp kalar. Oşol buğdaydan jasalgan undu jegenge urukсатпы? Şariatın hükümü qanday? Çıçkan ölüp kaçkan ırgıtı jöres boldu. Al su emes, al kuruk. Oşon üçün. Füde ürep boz çaң bolup kalsa ketdi oşonadan. Al emes çıçkan saramaya düşüp kalsa sarama kışkını toңup kalgan bolsa, çıçkanга тийген жер 10 korbalı ırgıtas boldu. Anan suyuk mayga düşüp kalsa suun ökümünдөй. Түшүнүктүүбү туугандар? Suyuktан бар, öküm birдей болот. Kosmetika satıp işlegen durus bu. Durus egerde janagıda erkektin uruktuguna jasalbasa, uşkolmaya jasalbasa, jana başka kosmetika satkanga bolot. Sebep degende ayal kişilere kosmetika tüyü salbayız da, üyünde, özünçe oturganda, kalemde boyanıp, üyüsünde tosu alış gerek. Sen saatten çarşapazsan, ayalın boyanıp otursa, görüp gözüne hurlayın görünüp kesse. Bu jakşı emine. Oşon şariat talap kılar. Üyeleri jasansın deydi. Üyeler ayağına jasansın deyip aytadi. Ana bizdikiler yok. Üyde malum bol jüre öğretmen koçaga çıkanda hurlayın olganda bolmaydı. Al aram. Koçaga çıkan çıkan aram bolot. Al üyede jasanıp, üyeler ayakta sanışıp. Ekinci ayalını kimlerden makulluğunu alış gerek. Ekinci ayalın atasının, jağasının, jana özünün makulluğunu. Atenler biliş şart mı? Kızın atası biliş şart. Balanlıkı şart demez, bırak bilgen jakşı soğuk bolot, batasiyet berekeli bolot. Eğer al ayal özün kamsız kılsa, senin jardamın kerek emese anda kanday, andan beter jakşı bolot. Andan beter jakşı bolot, balaların erkeginde olup, barıp, bana kayra gelip jüreveririz. Bunu nikahın misyar deyip koyar. Misyar. Ayar aytan, men nafakaga başka yok. Bir de şuna büyüye öyle gelip, şu baypağına jurdurup et dursam jarayt deydi. Ana makul deysin. Ana şunday olsa kanday. Assalamu alaikum. Usta aytsanız, men oturup je bir kıymıl hareket jasaganda, je darat kanaga barıp kelgenden keyin zara oğuzundan özünün özele çizip ketep jana mazi suyuktuğu dağı men anı çıgar bu hareket turan bırak keyde bolboy emne kılışın gerek. Daratkanaga barganda istince hükümü alda gazında kaldı, bırak aytabız. Daratkanaga bargandan keyin dara öyle turup palpıldap barıp tarat almaydı. Oşol oturgan orta kişine oturan turadi. Ayaldardaki jеңилdirээк кичине otursa эле бардыгы тамчылар sarıgıp бүтөт. Erkeklerdeki turup oturuş gerek, katlı uçuş gerek. Je oşo janagı uy sağlandagı özünün zakarını özü saç gerek. Oşo ise sildik kalbay kalatdagı ana keyin turganda zara tamçılabay taza bolot. Je istinja kılganda şol жерде kagaz koyup turup kişinin arak basıp 5 metre basıp kelgende sildik tamçılap kagazdan çıgat, kagazdan huzur kaçıştap barıp tarat alat. Tartib oşonday tuğanlar. Kesetmeden kurgaktan sordur alat başka alat. Aytır her kim özünü özü bilet. Gebir ortunda 5 otur da 2-3 minut. Gep 2-3 minut köp bolup ketet. Gebirler turu otursa, gebirler enkeyip oşonda rukuga barganda öyle enkeyse aytır jana sidik kanalçıdağı sidik toluk çıkıp ketkende şart boluş gerek. Eğer darat kalgandan çıksan da darat buzular. İkincisi kende sidiklere çıkpaydı. Bırak şeytan başkası öğrettiğini çıktı, şu çıkıp gitti, kokuyu çıktı deyip sen bu çıkarlı tutsan karaya veresin. Oşun için ne kılış gerek? İstinca kılganda şu sudan alıp durup, oşu cızı çıkıp turgan жерде bir-iki tamçılarıp koyuş gerek sudan. Peygamberimiz öğretken. Ana şeytan başkası kılsa, şeytan sen başkası kılva, bu bayağı özün çaşırtkan su desen şeytan mış olur. Hadiste gerek var. Kagaz algandan yuş gerek değil? Juğan jakşı bolot. Anan keyin keyde oşol kalgan juyup tutkan oşo kurgaktagan жетиштүү боло берет. Ооба. Себепте эми кагаз аны жайып бастан беракка соруп алат эмеспи? Ооба. Авратын көрсө даратсына. Дарат бүткөндөн көрүш керек болуп турат да. Жок, авратын көргөндөн дагы бирөөгө көрсөткөндөн дагы сынбайт.
Жана кийимди ар сайын которомбу? Бул кийимди которуш боюнча 2-3 күндөн 2 сааттан келип ошондо экен айтайды. Дирхам өлчөмдө, дирхамдан чоң өлчөмдө кийсе мындай болот, андай ага чейин эттер тазалап жууп тура туруңуз. Уруктун өзү чыгыш керекпи, же чыгарып салса болобу? Чыгарып салат дегени кандай? Экиде жолу бар. Бири мастурбация, экинчиси аялына кошулуш керек. Биринчиси халал, экинчиси жакшы эмес. Анан өзү чыгып калган болсо айла жок, ал Кудай Таала чыгарат, сен кыжарат болбо чыгарам деп. Ушундай батпайса Кудай Таала котуна чыгарып коет, анан жуунуп аласың. Кепирлер антпай койсоң жарылып кетсе эмне болот, антсе эмне болот, жарылбайт. Кудай Таала айласын көрөт, аны кыжарат болбого. Сетебей маркетинг менен иштесе болот, мен болбойт деп айтат элем. Себеп дегени көп учурунда жок нерсе сата беришет да. Кээде адамдарга пайдасы жок нерсе сата берет. Бирок кээде самын сатат го, жакшынака пайдалуу нерсени алат. Алсаң алдың, албасаң жок. Албактага болот деп айтар элем. Анан кээде бир кара таштап келип, ушу сафира деген таш экен, анан мындай экен, ушу темир экен, сыйкырдуу дис экен, белиңе коюп койсоң белиң түп-түз болуп кетет экен, дагы мындай экен деген бир ишене турган, ишенбей турган жөө-жомокту кошуп айткандарга болбойт. Кээде жок эле бирөөнүн товарын мактай берет, ал интернетте сүрөтүн көрсөтүп эле. Ал жанагы үйүмдө атлетиканын бар деген дейсиз, ал болбойт. Анан мындай бар болуп турган эстүүчү бир буюмду сатып аткан болсо, аны алсак болот. Ошону сен өткөргөн үчүн клиенттер көргөн үчүн ага да кийим берип атса, ага дагы болот. Демек, боло тургандан болбой тургандан жери бар. Менин ата-энем экөө тең намаз окушат, бирок апам азыр ажырашам деп жатат. Неге деп сурасам, атам мага ыраазы эмес, анын мүнөзү оор дейт, мен эмне кылышым керек? Сен дуагыл. Ажырашпай ажырашкан жаман. Атаңын ыраазылыгын таппай атам деп Аллахтын ачуусуна калап алган. Жакшы эмес. Талак сураган болсо, талак айтылган болсо, бул уруксат берилген мубах халал нерселердин ичинен Аллахтын ачуусун эң көп келтиргени бул талак. Абгабул халали илаллах талак. Бирок жашоодо зарылчылык болбогондо Аллах Таала кылып кое берели. Талак кылган адам оңбойт таксырлар, жакшы эмес бул маселе. Ошон үчүн ажырашпасын. Үй бүлө куруудагы маселе, сүйлөшкөн кызын дагы 1 жыл күтүп аласызбы дейт. Шариатта жана ислам динибизде күтүүгө болобу? Же башка кызга үйлөнгөн туура болобу? Күтүүгө албетте болот. Сөйкө салып коюп күтсө болот, жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин окууну бүтүп алып деген жакшы. Бирок сүйлөшкөн кызды кантип күтөсүң? Ал деген каалаган жерге тийип кетсе боло берет, асаң эч кандай вада берген жок. Сен ага кудалаш сөйкө салдырып коюп, анан күтсөң жүржөн. Анан бышпаган ашка, бышпаган самсага пул, жебеген самсага пул төлөп дегенде күтүп анан 1 жыл өтүп кетпесин. 1 жылда балам бирге чыгат, бирге чыккан менен экинчи жыл калат. Анан сага жөн эле сүйлөшүп коюп, ошондой бир кыз менен эле ушинтип деп болбойт. Кудалашып койсо күтсөң жүржөн. Анан кийин ал деле шарият сурайт деген мен ушинтип бирөө күтүп жүрөт десе мен айтам, дуада бербесем башка тие бер деп айтам, анан тийип кетип калат. Эмне сүйлөшкөн жакшы эмес. Sen ойлойсуң, сага периштедей көрүнөт, сулуудай, алектей көрүнөт. Sen өзүң кызың ошентип бирөө менен сүйлөшсө жынын келет эле туугандар. Ал сага өзүңө шайтан сага боло берип тургандай кылып кое берет да, сен кылсаң эчтеке болбойт. Сен анча өрүп койсоң, кармап койсоң, энчени чозулап койсоң, сага мындай урсак болгондой көрүнө берет, шайтан ушинтип сага сүрөттөп коёчу. Өзү ал арам. Sen эчтеке кылбайсың, сен жөн ителеп барасың, маржин алып бересиң, дискотекага түшүп коесуң, кичине өрүп коесуң. Ошентип ойлойсуң, өзүңдү периште ойлойсуң да. Жок, шарият сага да баарыбызга бирдей. Sen özüңү жакшы сезип аласың. Мен үйлөнгөндөн кийин каяктан билесиң, сен өлүп каласың балким эртең, авария болуп. Кудай сактайт, ал өлүп калат, каяктан билесиң? Сен ага жоопкерчилигин никеден кийин аласың, ага чейин арам болот. Ордуна бир тууган эжеңи, карындашың, кызың бар. Сага халалдай көрүнө берет, ал халал эмес. Эртең ошого барган кыз сага үйлөнгөндөн кийин деле башка бир үчүн жүрө берсе кандай болот? Ыктымалы барбы? Sen менен намахрам, никеси жок кыз жүрүп атат. Сага жагып атат, шайтанга сен сагынып. Эртең сен үйлөнсөң, дагы деле башка бир иштеген иши бирөө менен кошташып жүргөн болсо, эмне дейсиң? Себеп ошону болот деп түшүнгөн кыз, ал деле болот деп түшүнөт, мисалы үчүн. Ал жакшы эмес туугандар. Арам. Нике кыйып атасың, балам перзенттүү болом, ошо балдар мени бакса, мени кууп чыкпаса, о карына үйүнө апарбаса деп неме кыласың? Ана ошол аял тандаган үчүн көчөдө жүргөн бирөөнү алган кандай андай болбойт.
takvarak bilen tabiş gerek. Oşo urunun kaydı koyalım bilişin gerek. Kiçinde pul taksan on tölek barıp beklersin. Bayfara kasalarsın. Sen de oşo oroysun aytıp pulunu beklersin teyini. Ana oşo uruktuğumu tüzügürü tende koygan bilönmüşün gerek takırı. Sen uruktuğun senin balan, senin tukumun olay. Ana şamal köçüğün açıp yürgün bir yaparsan suuk deyip kan ana yani. Bolmaydı anlatan. Misal üçün. İç gindigin gösterdi başka aldan bolmaydı. Bir ömene süyleşip yürgün. Sen kayıttan bilesin. Sen beni zaftırak ertemeden işte onu beni süyleşip atkandır. Misal üçün. Kız gezinde bağıracaksa ona kaydı süyleşkin bolmaydı. Aram nesi bu? Ama kalpte öyle biz böyle çok andaymayız. Zaman akıl cer takır zaman bir değer. O şöyle gün. Bir kız jigit olup süyleşken jakşı emes. Orduna apanı koyup gör. Apan 60 kança yıkan kişilerine süyleştirip görüyor. Büyük etip tanıdığı bulmayıp doğadır. Benim videodagi jumurtadagi jay namazda Ka'banın qarataşlı süreti tartılıyor eken, uşul jay namazlarda namaz okusam bolot. Ka'ba tartılgan jay namaz okusa bolot. Ana kelbid astagfirullah şirk deydi. Şirk bir kemesi. Bolgon şu Ka'banın teveli atan dep, Ka'banın kişide alıp durup, muna musulmanlar Ka'basını teveli atan degen kordu niyetinde tevelep tepsesi, oşunda imandan çıkıp gidesin. Mütül kal, kıvula qarap tükürsen, ben uşuların kıvulasına tükürüp atan desen iştek olup ketpeyt, birok janagı sen etikadın için imandan çıkıp gidesin. Birok jaynama jön öyle turgan bolsan okuyup veresin. İştek olmayıp. Kur'an okugandı bilen, tamgalardı tanıyım, birok tajvidden okuy albayım. Uyda tajvidi menen Kur'an kitap var, oşo kitapты okup, Kur'an hatın kıla versen bola oca жоқ bu. Tuğanım. Kur'an okugan birinci любой meçitte varsan azı Kuday'a şurayı meçitte жоқ degende ekiden imam var, 4-5 sopu var. Oşolar var, Kur'an okugan birini varsan, muvalim sadece kitap var, 2 cumada bitirösün. Turan okugan Kur'an'ı, adam üçürü ver, kalmışça hatın kıl. Günlüğü hatın kılsan da otajağızda değil. Siz mufti olup işlep yürgöndö, mufti arkeoloji saytına soruğa cevap berçiniz ele. Hazır internetke kiresiz bir kirseniz kaysı saytka je kantip siz tarsak bolot. Anda mufti arkeoloji degen sayt var, hazır işlep ettirat, soruğa bergen bölümü жоқ. Emne qanday eken düşünbeymen. Men gerde Facebook'a girip kalan bir uaqtım az uşoğu dagı. Ana köptörü siz tapmay atabız deyip, yok men daim açık ele ege görünüp basıp sürüyorum. Telefonum eldim bari bile. Birok yerde telefonga dagı bunday ыңгай surullar böyle verişet da jarışıp ketip, tamak cevabı aytışıp ketip, gimiki tora, surayımız deyip surayı verip geldim. Men bilip duram anı. Men telefonu bergenim öte zalim iş bolup kalsa, misal üçün. Örüktü koyotturgan bolup kaldı, iki yıl aytkanda kıyın bolup kaldı. Gelbirde sağa gelip surasa bile oturgan surası var. Al suronu bugün surasan dagı, bir cumadan surasan dagı manisi özgürüp oturgan suralar var, çındı. Oşonu dili telefondan böyle şunday oluyordu. Anam giderçi var, peşin vakti kaçan girek aytıp koysanız deyip suraşat. Yani men ömrümde birine suraya çöpesem aytıp veretim can dilim beni. Bırak benim işim var, çalışım gerek bir nekene, başka nerseler var. Yerde oşol namaz muğanı suratkan vakitte başka biri öte mesele surat, oşolun adamın ömrü biyak bulup durgan meseleler bolup kalatta. Namaz muğanı surat vasıtı tepkiler çıkarıp koygan, oşol men nemgeyim jana namazı kalendarı degen. 3 yıldan beri çıkarıp Kuday'a aşırıp, 30 tonga satıva çöntüge solvasa buluverir. Kebirle sentrali meçitteki kudratında karın telefonu bölüp koyasın deyip surayıp misal üçün. Anam men ыңгай сабакта kalam. Gedan şu gede sabaka gelesi жоқ bu deyip surayıp kebir adamlar. Biyaka. Anan bir öyle surasa makul, bir o adamlar surayıp jüverişin. Ayrıca sabaka jakın kalganda 2 saat kalganda telefon çal, sabaka gelesi жоқ bu. Taksiri men sabaka gelmey ölüp kalsam, gelsen sabaka gelgende sorup kete veresin. Kelsen meçitte giresin. Şambeni okutan okup ketesin. Sabak olursa okutan okuyup alıp, uyuğun alıp okuyusun, başka dilde okuyusun, şam okup ketesin cemaat beni. Bunday qarı qatık çeldele жоқ бар emes, жоқ emes. Жоқ, çimdi? Жақşı qarı uyup ketesin. Anan ikinciden, kançadan kese bardığına sabaka gelemde ayta versek anda, şimdiden sırat bolup kalan. Bırak oşuğa qarabazsan, gede uçuşlarım, uçkandan çantanları var, gede uçuşlar ektirim. Men de kendemin de gede uçuşlarım. Bitva ekstra sensor pererderçanı benim dostum körüp, ağa kanday kengeşi beririz. Bunu men жазған Facebook'ta var, başka yerde var. Haram, bolboy, ağlam sırları degendi.
Hiç görse olmuyor yani şirk, müşrik, kafir, tapkan var nereden yaraşa verir. Köz açık, ekstrasistler en doğru aytışar, ıyık yerlerine barıp, emni üçün doğru aytışar. Iyık yerlerine barıp suyunu tuğra, vaget tekirip kızlarla söyleşken tuğra, bargıdı tuğra emes. Köz açıklar emni üçün tuğra aytışar. Şeytan, anca sözü tuğra bildirişin bir şeyin koyuyor. Bir sözü tuğra sözü şeytan apket verip, oşa oncalıgan koşu aytışattılar. Alar tuğra aytkan bolsa da işenbeybiz tuğanlar. Sana gelgeni var bir şey ne veresin be? Misal için buna ki böyle urdap böyle misal için akçanı urdap gelip verse banktan süt kolmuklap gelip verse akçadan da alı veresin be? Haftaya Martin benim için tuğra aytkanımız işe ne veresin be? Biz dinde şundayız gözü görgögen adamdı gözü kör adamdı sov adam jettelegen kanda yetişse biz paygambarımızga oşonda yetişip keteberебиз tuğanдар. Al tuğra aytып atабы, жалган aytып atабы, aga biz işimiz yok tuğanдар. Bir akçаны alып gelip berse biz aytабыз go, bul akça adal bolsa jeybiz, aram bolsa jebeybiz. Kebirler var. Aram bolsa dele, adal bolsa dele, işek tikil dele, çoçkonu gıdıl jeyler. Biz kандай emes, oşo siyattu biz musulmanbız. Musulman degen baş yiyişi degen söz bolot. Egerde zara şaşıramasa turgan avalda boşotsa bolovu. Ova, egerde turup zara kılsa, jana atayın zara kıla turgan jer bolsa. Je zara kişe turgan jer, toprak çuşak bolup, sindip jerge tiyip çaçırabay turgan bolsa, anda şoğu ruhsat beriledi. Bирок ol turganı jakşırak sebeptegende zara başkaları toluk çıgantı aytılınadi. Anan keyde ol turganın kaysı bolsa, turup zara şoqqanga bolup, paygambarımыздın turup zara şoqqan jönünde o senetler var. Namazda iki but çoğu kötörülse namaz bozulur. Egerde sajdanın bardığında iki but kötörülüp kal, but iki but yerine tiye tizele tiyip kalsa namazın sajdası jarabay aladı. Bu gelinçeler özünçe gerek. Sünnet kılınmagan bolsa sözsüz yuvuş gerek bize zarar kılganda. O var. Sünnet kılınmagan bolsa zarar kılganda yana sildikten kaldıklarda kalıp kalbaş gerek. Oşun için janagı zakarın, janagı yemesin, sünnet kıla turgan jerin açıp durup anı çayqatı uç gerek. Bırak bu kağızını özümene çok olalım. Gede sorulara cevap vermeye alam. Başka çaptan gelgen sorulara vakındayız. Gezege durup kalat da. Şunun için gede geçeler gelip katapı olmayıştı. Belli zamandan ders kanalarına barıp kitapların derslerine oyumuz kanday. Bu boyunca 115 yıl ayıttım olsaydı. Muftiyatın sayfalarının fatvam var. Alimlerden biri yakşı göre ösüyleriz. Bırak dinde Tolko Said Nursi arqılı olana düşünüş gerek degen tuğra emes. Alimlerden biri. Sözü alınır, cana kaytarlar. Tanışığa ortak çok bolup kalsa özün tanışa verse bolu olur. O tenesine raytasında kızımız böyle söyleşen bolu olur desen bolu dese tanışıp söyleşen. Çakpasa olmayız. Bazardan et alıp jese bol boyu, je bolu. Adam bolsa bol, aram bolsa bol boyu. Men bir işhale işteyim. Al jerde uydun, jana koyup niyeti menen tamam jasayıp desem bolu. Adam bolsa bol, aram bolsa bol boyu. Kanday soru bu taksırım? Bu kanday soru? Egerde adam bolgan bolsa bolup, aram bolgan bolsa bolup, bardığımız biliriz. Eğer oşol pişirlatkan adam musulman adam bolsa sen niyet kılışın gerek. Oşol musulman adam men siyahtır musulman. Oşol adal yerine taarip geldi degen ümitin doluş gerek. Pişirlatkan adam böyle soyboşun bilesin. Bir ağa pişirlatar. Her bir adamga jakşı gülmen kılışın gerek. Tıkıldatıp barsan jok bolsa masjidte ketip trabzonda da ketip kalasın. Oşol siyahtı bu adalın taarip gelgende. Toyok Maryam yok iken. Ana Maryam degen film var. Adal toyok bilesin. Edip tuğanımız. Ana et bolsa narkı dıla sakır kurtardık dende oylansın bolu mu oşol etip? Oşunday. Kuyösü ölgün ayardı algan. Allah kıraktı menin ayarım bolu. Kuyösü ölgün ayardı algan. Akıretti men ayarım bolunca burunç kuyösünün dolu dedi. Ökönün kimin kult münözün karakterin jakşı olgan boş onu olur. Kimin kult münöz adekatlığa jakşı olgan boş onu olur. Taşbihlerden manasını bilve aytsa kavul bolaverer. Taşbihtin manasını bilve aytsa, namazın manasını bilve okusan dağı bolaverer.
Al emes biröөгө жакшылык кылганда садаканы сооп билбей эле берсең деле сооп жазыла берет. Ал эмес сөтүп барып өтүп кетсең, мен билбей калдым элем десең, билбей каласың деп штраф жазбай койбойт. Жаза берет ошондой. Аялымдын атасынын бир тууган байкесинин баласы. Аялымдын атасы, кайнатасынын бир тууган байкесинин баласы. Кайнатасынын бир туугасынын баласы. Аялым анан макарам болот. Ооба. Senin ayalın менен аялынын атасынын бир тууганынын баласы. Эки бир тууганынын балдары бири-бирине намахрам. Махрам эмес. Асан Үсөн бир тууган. Асандын кызы Фатима, Үсөндүн уулу Аскар. Аскар менен Фатима бири-бири үйлөнсө болот, бирок салтыбыз көтөрө албайт. Салт көтөрө албайт, бирок үйлөнсө болот. Булар демек бири-бирине махрам эмес. Атасы махрам, бир тууган абайкес. Анын баласы махрам эмес туугандар. Анан үйлөнүп атам кокуй өлүп калам десе аны үйлөп кое беребиз. Бирок алыстан үйлөнгөн жакшы. Алыстан үйлөнгөн жакшы. Жетата өтүш керек деген ол биздин кыргыздын жакшы, эң жакшы жол. Тагасы мен эжеси болчу. Тагасынын баласы. Таекеси, бир тууган таекеси махрам, бирок анын баласы махрам эмес. Аялдын бир тууган таекеси, апасынын агасынысы махрам болот ага. Анын балдары махрам эмес. Эки бир тууган балдар болуп калат да. Эгизден Асан Үсөнү айтпадым. Асан Үсөн эгизге коюлат адатта. Бардык самынды колдонсо болобу же халалдыбы? Самындын бардыгын колдоно берет, себеп дегенде чочконун эчкини менен майы кошто, иттин майы, бирок ошол нерселер өзгөргөндөн кийин, өзүнүн жанагы өздүгү өзгөргөндөн кийин гана ошол иштетилип атат. Туалетке кирип, чоң зара кылгандан кийин ошол жерди сөзсүз жууш керекпи же кагаз менен эле жакшылап тазалап койсо болобу? Бул дагы жакын калды. Азыр 2 жумада келет. Эгерде ошол чыкканы койдун корголундай болуп эле чыкса, кургактап койсоң жетиштүү болот. Анан чыкканда жайылып кетсе, тамак көп жейт калганда. Анда жууган важип болуп калат. Бирок жуусаң үшүгүрүп кете турган болсо, анда кургактап койсоң важип болуп калат. Айтор булардын баары өз убагында келет. Эгер намаз каза болуп калса, казасын окуйун деп жатканда азан айтыш керек болобу сүннөт. Группалаш кыздар менен окуу маселесине сүйлөшсө болот. Бирок бурчка туруп караңгыда эштерди жаап коюп түндө сүйлөшкөн болот. Элдин көзүнчө эле муну бирге бир тогузса канча десе 2 десе болот. Нажас нерсени жууп жатканда ошол суу кийимге тийсе же чачыраса кандай болот? Бул жөнүндө саатта өттүк. Азыр касапчылар бодо малды барска менен башкача өлтүрүшөт, бирок алар мусулман, анын эти кандай болот? Башкача туруп, анан жаны чыгып эле союшаттылар. Биздин касапчылардын бардыгы адам боло берет, бирок касапчы макрух харабабай кылган болот, малды ургандыгы үчүн, ал үчүн кыяматта жооп берет, бирок этке зыян тийбейт. Бирок өлгөндөн ара өлүп калып, турайып катып калгандан кийин сөз адам болуп калат. Ал урганы баскан менен тиги бутун колун байлабастан тынчтандырайын деген кербез. Ал үчүн ал жооп берет, малды урган үчүн, кыйнагандыгы үчүн. Мен музыкант элем. Музыканын жана музыкалык инструменттердин исламдагы абалы кандай? Өкүмү. Комуз жана да кошо кетти. Инструмент жана комуз боюнча туугандар, азыр мен жооп бербей эле койдум, ушул боюнча мен бир макала жазганды ниет кылып калдым, себеби көп сурап атышат. Ошондо иншалла жооп кеңири болот. Чач боёсо болобу? Бул дагы аябай көп жооп бердим. Эгерде хына менен боёсо болот, ошондо капкара боёсо болобу? Хынанын өзүнүн табигый түсү жарай берет. Сакал менен чачты боёгонго. Эгерде жанагыдай химиялык краска менен чачты боёсо, калды боёсо гусул өтпөйт, себеп дегенде ал чачты түктү пленка сыяктуу ооруп калат. Ошого гусул өтпөйт. Химиялык боёктор менен. Хына менен боёсо болот, эркектер аялдар. Мунафиктар жөнүндө айтсаңыз, алардын сыфаттары кандай? Биз аларга кирбейбизби? Мен каяктан билем? Даже мен өзүм Кудайым ошого киргизге деп суранам постоянно. Мунафиктар эки жүздүүлөр, сырттын ушуна капыр болот туугандар. Сактаныш керек. Бул боюнча эме хадистен алганбыз мüşкатта мунафиктар сыфаттары боюнча. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, аманатка кыянат кылат жана башка. Конфетти туруп жесе эмне болот? Макрух болот. Тамак ашты отуруп жеш керек.
fast-food, hamburger, sandwich, aşkla turup jeybiz go. Jok, adepsizlik bolat, makruh bolat. Tamakta oturup, tamakka niyet kılıp, köngül koyup jeş gerek bolat, tamak oşunda aş bolat. Anan oturganga jol jokta turup jegen gaydasy bolat, al wagtda durjak. Emne üçün meçitin üstüne aydı koygan oşonu kıskaça düşündürüp berseniz, aydı bir çaksan da bola beret. Ana hiç kanda şariatı jok. Bolgonu Osman İmperiyanın wagtında Kristostor, Hristiyanlar krest koyup algan eken, biz de uçuşturabızda, bir neke kılabızda tappay anan keyin aydı koyup algan. Ağaçın ay koyulundan emes. Kur'an'da gelet ahilla, ayağara, boz açıklaydılara bektikle degen hadis var demek, ay biz yaşarında var eken dep turup, aydı koyu Osmanlı İmperiyasından adat bolup kalgan mesele. Demek şarttır emes. Bırak hazır emiş şunday bolup kaldı. Misal üçün müfti olan adam sedes çağır estalmayız mı? Oşol siyahtı öyle bunlar vardı. Hayırlı estalmaya kaldık da. Farzdan keyin cemaat bolup okuv bolup, tekrar cemaatte aytılnat bolup, biroq ikinci cemaattın imamı, birinci cemaat imamı turgan жерге, mına bu жерге turbaş gerek. İkinci cemaatga azan aytılışbaş gerek. İkinci cemaatga qomatda aytbaş gerek. Meçitke tegen okusa şunda cemaat okugan jakşı bolat. İkinciden, oşo gelgen adamlar birinci cemaatga niyet kılıp çıkkan boluş gerek. Ana kebirler imam muhtadi, olonday, munday, akidası buzuk, aga uyubay, davay, cemaattan 15 minut geç kalıp gelip durup, özümüz okuyubuz degen niyet bilen gelse, kanday gana olsa cemaat okugan aram bolat. Namazxanada ayrılmaz çok. Bu janagıda imam var, azan aytılıngan, 5 marifat oturgan imam var meçitlerde. Anan avtobuslardagı namazxanalarda ayrılmaz çok. Patrap girip çıkıp cemaat okuyuverişir. Orası uçurumda gana. Başka uçurda olur. Ata-enenin akısından tartip türü kezinde, cana türü kezinde akısından kurtulalgay kalsa cana ayalın akısı. Ata-eneden kurtulalgaysın taksının. Tili üstünde. Ölgöndön keyin dele kurtulalgaysın, biroq oşogo dalalatlar var. Tili üstünde ata-enenin razılığın tavuşun gerek, kolundan gelişince ölgöndön keyin ata-eneyi bütürüp olgan işti bütürüp, ata-anın dostları menen katlaşıp, dua kılıp, zikir kılıp, soğun bağıştap durasın, anan dua kılasın. Ayağının akısı urbaşın gerek, özün jegenden jediresin, özün içkenden içeresin, anın göngülün kursağını toyguzasın, göngülü jana kursağını toyguzasın, razı kılsan oşun razı olur. Anan anın toyuğun ilgizi olma. Oşol. Gebir adamlar ayağını siylep dese, ayağını boyun ilgizi olar. Bu aram bolat tuğanlar. Üyde erkek başkarış gerek. Üydün koşu öyle erkek bolat. Kur'an-ı Kerim özünde gelir, Peygamber nasihatinde gelir. Anan gebirler üydün koşu öyle erkek dese, anda ayağının janagıday satıp algan koşu öyle erkek torat gebirler, jokanda emes. Sen ayağına nikah kıldın, sen aga hukukun var, oşondan cınıslık muamelede faydalandan ana. Anı künde jümüşe albaysın. Pazardan satıp alsan satıversin bulat kaydımdiley. Jok, oşonday. Üyde ayak hurmatda alış gerek. Özün jegenden jediresin, özün içkenden içiresin, özün giygenden giygizesin. Anın göngülün götörösün, jakşı kılasın, biroq akır kızı oluş gerek daima. Oşonday. Kaza namazlar tolturup üçün ikamat aytılar, sünnet. Jaşo'nun maksadı emne, ibadat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men insanları jana jinlerdi Allah Taala'ga ibadat kılır üçün gana jarattım degen Allah'tan ayakta gelir. Biz tabak jeybiz, giyim giyeriz, ilim okuyubuz, bardığı ibadatımızı tuğralı üçün gana. Allah Taala bu senin alam jaratkan bu jandan köpkü. Bilbeyiz kança ekenin, köp andandağı, çeksiz. Açık tekstler 18'inde berbey, bu janagıday sahih hadislerde cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Alem bizim kitaplarını görün 18 mağaram dep kelgeni bu janagıday obraz türde aytılınlar öte köp degen tepkilendirat deybiz. Biz akıllı jetken var, jetpegen var. Din dep emneni düşünse olur. Din dep Allah Taala düşürgön jaşo ereceleri. Dünyada jana ahirette baktılуу болгон kalpara turgan jaşo turmuştun Kuday menen pendemenen ortosuna mamelen jөнгө saluvchi жүрүş turuş erejelerin bardığını kamtıgan körkön keremet bir tüzüm bu dinde aytılmaz. Din sen baktılуу var. Kızlar menen telefonda süйлöşe berse olur, biroq jolukpay. Telefonda süylöşösün, anan erteň dagı süylöşösün, anan bir sürü kaç jolukkanını bilbey alasın. Esi olup kalsa usul alavı deydi. Esi olup kalsa usul alavı yok mu? Ha?
Vacip. İçeri okudu yaratma. Giyin sakıdan sırayımız, eğer de barına birazdan cevap vermesinler anlaytağız. Geçer varsa bugün netice kabul olsun. Allah Allah. Ha? Geçip karşılar var mı? Tutmaya kalanlar var dediler. Taşağız. Can gölgede de vardı. Bir yerde yazıkta tarzı usul, ana mucibat-ı usul değil. İnzal mani bi daktin ve şakva inda intisal ve gaybatı haşakati fi kudrina dubuli alel fa'il ve maf'ul bihi ve ru'yatul mustaqiz maniyye vel madiyye ve inkita'ul hayz ve nifas ila vat'u fahimeti bila inzal ve sunna. Çoğal aklından emes. Hacet namazdan keyin qanday duo qilinadi? Xudoy taolo shu muhtojlikni ko'tarib turib, Xudoy taologa duo qiladi. Assalomu alaykum ustaz, ata eneni qanday da'vat qilsam bo'ladi? Qanday boshlarni bilmaydan sen ani da'vasiga qo'shib ber. Allohning da'vatini chiqarib ber. Yetalab kelib, ondan keyin 3 kunga chiqarib bersang, mas'ul jamoatga aytib berasan, ularga boshqarib berasan. Imom buyuk namoz o'qib yotganda Fatiha yana boshqa sura ichida o'qish kerakmi? Makruh. Jamoatga uyib o'qigan vaqtda o'zining ichiga Fatihani kirgizib o'qiysan-ku. Al makruh. Makruh bo'ldi. Imom buyurdi topshiriqqa bordi. Qizga 1 yilda 1 yil mo'l so'rga salsa bo'ladi. Zanit qilib bo'ladi. O'zini emas, biroq so'rga salib turganda salish kerak ba'zi. Sen bari qulog'ingga olib solib berib. Berdi hizmetler jönündeki buğa cevap verilmeydi. Bizim ayında imamı davet'e çıkpaylar deydi. Tuğra emas kim bolsa bolsa. Davetçileri kirgizmey koyganlar var, davetçanın koyganlar var. Bu tuğra emas tuğranlar. Bu yaxşı emas. Çıkkanlardı jamandaydı, ekstremist deydi. Davet'e çıkkanlar sotqa verildi, korkutadi. Bilsin. Şariatta musulmonlar biri yaxshi ko'rsa, agar bildirib aytib qo'yish kerak turbaydi. Ova. Eğer de birini yaxshi ko'rsang aytish kerak, men sizni yaxshi ko'raman desa, Alloh taolo seni dahi meni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rsin. Sen meni yaxshi ko'rganda Xudoy taolo seni dahi yaxshi ko'rsin deb aytib qo'yish kerak. Sahobalar biri yaxshi ko'rsa, men seni yaxshi ko'raman Alloh uchun deb aytish turbaydi. Ana sınavında men de sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ahabbakalloh fi ma fatani fihi. Allah sizi yaxshi salih adamlar bilan birga qilgan bo'lsa, salih adamlar beyishda bo'ladi emasdi. Sizni jana sizga o'xshagan ko'ngilini qaravay shunday aytganlarga Alloh rozi bo'lgan bo'lsa, Allohdan bir bo'ladi. Men chinligida kechirim so'rayman, men odam adamman. Odam ekenim qanday içinde ne olsun tabii aytib, adamga kelib qolib qolaman o'zim aytmaylar, qo'y içinde jismondan versam bo'lchilar, jon versam bo'lchilar deyapti. Andan özüm qanday qilamchi? O'shaning uchun ichimdan chiqqanlar aytib beraman, o'sha qapib olmaysan, yerda qartib aytam, yerda nima qilaveram. Ana o'zi qirg'iz shunday bir xalqmiz biz, kichkina guruh beradi, qapib olmaysan. Jesir ayolman, biroq 3 yil balam bor, ata-eni atama Qur'on o'qisam bo'ladi so'yishi bilan. Yaxshimi? Biz adab bor, ayollar Qur'on o'qisa bo'lmaydi degan. To'g'rimi shu? Ayol erkak Qur'onga jarayveradi. Büyü okuş gerek, ballar okuş gerek diye aytıyorum, yetimler yok diye. Ne hoşlattı kızı? Men ondan bir soru. Maşallah. Leksiya kanunu. Test okuştayım. Sizge Allah razı olsun, siz sağlık başlarından beri içimdeki çeçilmeyeceğimin köptüğüne soruğa cevap tar, Cenab-ı yaşamak gerekti, manevi sözlerden okut yatkanıma Allah Teala çek şükür aytan, bu savaştın başlanğanına biraz vaqt bolsa da murunqa salıştırmalı jılış bolup жатқан size başladı. Biroq bu savaştın başlanışı Xudoy buyursa da sizde köptөгөн savaştарды alam degan ümitdömün ustaz men sizge köptөгön ыңгай суроолорду berişim mümkün. Jana men sizge berген суроолорум sizge жаш бала суроосундай сезилиши мүмкүн. Жогандай эмес. Ар бир адамдын суроосу өзү үчүн чоң суроо. Men үчүн чоң кичине деген суроо бул дин туугандар. Dinde çoğun suro, kiçinen suro, manevi suro degen bolboyt. Şunuktu, bolgonu gebir suronu köp adamlar joyup misal üçün namaz kılagın dep surasan, anda dip koyup dep sıkamadan aytip berip, kalendar karap turup da, biroq adam manevi suro. Sizge jaş bala surosunda sezilişi mümkün, biroq oşol sizge berilgen surolar men nazırkı bolup жаткан жашоого керектүү жана маанилүү туура.
bu sorular meni bir tuğanlarıma, dostlarıma da manilü. Eğer ben sizge bir soru uzatsam, bu soru meniki çeyremez, belki dostlarımdıku bir tuğan koşuna kolondorduku da buluşu mümkün. Oşanduktan bu soruları Allah Teala'nın razılığı için cevap verip koyuşunu surana. Bu girişlerdir ki. Ustaz, benim dostlarım var. Men alardan baş tartıp eteyim desem, alar bana köp yaşlılıklarda kılgan. Anam alardı jürü meşikке barayım desem, arkadaşlık dolar aytıp meni jaman görüp yakışar. Alar meni konukta oturup kalgan uçurlar olup kalar. Men özüm arak tammeyki kollanboy. Anam bana toz gelgende men arak gün oğamez, sokko çayga toz süyleyip. Alar meni çayga toz süyleyip dep şulunlaşar. Uşul nese kimimizdeki tuğra. Seniki daha tuğra, anıkı da özünçe tuğra. Eğer özünçe tuğra dep düşünbüs, anıkı baytele tuğra. Sen alardan kol üzbö. Sen dua kıl. Hidayatı Kuday Teala'nın berip, Kuday Teala'nın alardı, Kuday'dan özünü kosalar. Senin benim kolumda emes. Sen baştan tip kalsan. Sen güyüversen, men güyüversen, kim güyüverdi, kırmızı kucağındak degen Bayıl'dan söz var. O şunun için akırındıkın alardı davat kılasın, inşallah yetelip gelesin. O akırındıkların hikmetlerine vardır bu olup. Bir günde Moskva kurulgan emes. Biz internetten Dinamo degen fokusnikti gördük. Anın jasagan işleri çınında taң kalıştı. Algala sürekli köpölöktörü can salıp tiriltip suun üstünden basıp adamların oylarını okup aynı işlerini sındırma yiyip akçaların sanlarını almaştırıp sürekli adamları özgörtüp daha köp degen uşul siyahı nesiller jazayt eken uşul bala boyunca sizin oyunuz bu balaga köp degen adamlar kişilerini şikayet ettirmenin oyunca bu bala taccal elmesi degen kümmen bolup jatar. Taccal emes bu sıyqırçı. Sıyqırçı. Anta sıyqırçılar bizde de var. Sıyqırçılarga işengen aram sıyqırçının tovas kabul bolboyt, Kuday kabul kılışıntın bir okul öldürüyoruz. Muzdaq suunu qaynatıp uyup şundaylar bolip qanday? Diğer adamlara Kuday kana kudret bergen bolsa deniz salsa kaynap ketken uçurlar bolup, al karamat bulagany qaraglamen kaynatıp berem dep biz bilen süt dep kaynata almayt. Na, sıyqırçılar adamlar çoğultup alıp anan keyin şov kılıp anan kaynatılıp bayıllar. Al sıyqır bolat. Sıyqırga şen beş kerek tuğrası da. Ötkönde bir balдар meni süйлöşüp kalsam, alar koldoru menen masturbasiya kılışat eken. Anan men alarga kıyınarga üylenbey şunor desem, alar biz okuluğumuzu bütkönden üylenöbüz dep aytıştı. Men uşunça uşul masturbasiyadan çıkkan ruh keyin anı oşol balany tozokko süylöp dep çala bula oktum ele. Oşol şundu, uşul işti toktoşuş üçün tasirli sözlerden aytıp bere alansızdı. Eğer oşol işi jasagan hokus ölüm kelip kalsa anın İslamda takdiri kanday olur. Emani kapırda aytpayız tuğandarım. Kapırda aytpayız. Kanday oğlumuzda masturbasiya kılgan bir kız menen zina kılganda jеңилирээк күнөө. Andan jеңилирээк күnөө. Bul jakşı emes. Bul munda akıl esti özünü hurmatlananlarga tuğra kelбеген masele. Sen andan joğorrak maselesin. Sen бүткүл адамдарды ойлой турган, sen бейишти ойлогон, sen adamlarga jakşılık kıla turgan adam bolgon учурда бул маселеге sen анчалык деңгээлде эме кылбашың керек. Sen мындай bir адам деген ат сактаганга аракет кылышың керек болот. Ал эмес только ал мастурбация маселесинде, башка маселеде кээде кээ адамдар сөз сүйлөйт, ошол сөздү сүйлөштүн кереги жок болот. Себеп дегенде ошол сөздү сүйлөгөнгө мен теңминби дегенде таасир сенде болуш керек. Эч убакта өзүңүн адам экенин унутпашың керек болот да. Эгерде сен кайык менен бир жака кетип атсаң, дайым мисал ушуну айтышат. Анан сен толкундар келип урса эле толкунду биякты карап сөгүп отурсаң, жетпей каласың. Толкун келип кете берет, итире берет, жүрө берет. Sen adam менен сакталып калышың керек. Дегит өзүң унутпасаң эле болду. İslamda ayol erkek prezervatif менен кошулса болобу? Болот, эгер ayol менен күйөөсү ошол жанагы баласы эмчекте болуп, ошол бала экиге чыкканга чейин толук эмиздебиз десе, азыр ошо койгон бүтүнү пландабай турса, себеп балдардын ортосунда интервал сакталыш керек 3 жыл. Ошол убакытта же окууну бүткөнгө чейин десе, врачтан сурайт аялдан барып. Менин аялыма ден соолугубузга бойго бүтүрбөй турган каражаттардын кайсынысы пайдалуураак десе, врач ошол презерватив колдонгонду уруксат берсе, анда болот, шариятыбызда бул нерсе бар. Жаңы турган наристенин көзүнө шайтан периштелер көрүнөт деген чынбы, көп нерсе айтышат, анан мен билбейм муну. Ошону билбейм.
Balkim vardır, yok benim şunda malumatım yok. Eğer de gözüm çaldırıp kalsa ayıp verir. Morglarda adamlardı soyup içki aparatlardan alıp salışat ekanan al aparatlardı başka ikinci adamga satışat ekanan şu iş boyunca düşündürüp veresiz be. Oşun içki aparatı başka tuğanlar başka satıp bulmaca söylüyorduk. Azık uçurda bizim Müslüman Kırgız kızları akçağa bayrakı aldanıp başka dindeki adamlarla turmuşlar çıkıp jaytışat bunların akırette ordu kanday olur. Bir dinsiz bireylerin ömür boyu izin algılanday olur. Usta psikoloji mekteplerinde okusak bolot. Biroq hadis okusan oşol tehlikeli gene başka mekteplerinden daha en faydalı. Akırı soru taksırdık. Birinci sorum bilip жасаган сооп иш, билбей жасаган сооп иш. Билип жасаган күнөө иш, билбей жасаган күнөө иш деген айырмасы. Анан экинчиси бул денеге сүрөт тартылгандан азабы кандай болот? Үчүнчүсү мисалы үчүн мен өзүмдүн агаман акча алып туруп, өзүмдөн баштайлык анан. Bilip жасаган сооп иш, билбей жасаган сооп иш, билип кылган күнөө иш, билбей кылган күнөө иш. Сооп ишти билип кылсаң дагы сооп жазыла берет, билбей кылсаң дагы сооп жазыла берет. Günü ölçtü bilbey kalsan günü yazılınbayıp, tova kılası bilip kalsan, hani bilip kılsan bu günü yazılar. İkincisi adamın denesinde tatuirovkalar boyunca tapkan aram, canlı deseni sürüyordu da cansın deseni sürüyordu tapkan aram vardı. Anan bırak armiyaya var, bilgiye tapkas armiyaya baymağında yere oladı da mı? Anan onlar taptırıp algan bolsa onlar da ketirdir ayıpbaydı. Ketirgende tükür ölçülük olsa ketir kalar olan olmaya olursa durcu. Biroq tüyün töle oşon operatsiya менен кыйналып турган ошойдон калып кетти, болдан өчүрүштүн кереги жок. Анан мен өзүмдүн агаман мисалы үчүн акча алып туруп өзү билбейт да. Ошонун акчасына мечитке жардам берип койсо ага сооп жазылабы агама? Мен агамдын акчасынан алып туруп, акчаны өзү билбейт, мечитке жардам берип койсом агама сооп жазылабы дейт. Агама сооп жазылышыптырмы, бирок сага чоң күнөө жазылат. Себеп дегенде андан урдап алып берип аткандай болосуң. Жок, мага өзү берип атат өзүнүн көңүлү менен. Өзүнүн көңүлү менен берген болсо, сен анда сен акчаң болуп калат, сооп сана жазылат. Калян Калян дейт. Калян деген жанагыда турбан алып туруп, сууга бур деп туруп, ага сигареттин өкүмүндөй. Эгерде наркотикке кошулган болсо арам. Сигарет накру тахрими. Акыркы суроом жанагы сууга өлүп калгандарды айтпадыңарбы? Мындай 3 күндөн кийин ушу тазалаш керек депчи. А эгер ошол ит түшүп кетсе да, ошо ит өлө элек болсо ак чыгып койсоң. Ит түшүп кеткен болсо, же мал түшүп кеткен болсо, өлө элек болсо алып чыгып койсоң эмне болот деген суроо. Кудука. Биз айттык, өлүп калса, ошону алып чыгабыз, вируска деп айтабыз, же жанагыдай суну барып чыгарабыз, кырчылагандан деди тирүү болсо кандай болот дейт. Бул боюнча кийинки суроо, сабактын башын ушуну айтабыз. Siz manga SMS-den жөнөтүп Allah razı olsun. Калгандары жеңилче суроолор бар, келип суроо берсеңиз. Кички балада, бир 2-де да, анан SMS-ге жөнөтүп койгонда. Хорошо.